eno aso ombetu no maya asase ye na asase ye den ansai so ati asase se na mutu ye no obi abetu no obi so abetuo omo ya asase ye nti asase na ansai asase se ya kebi nya den emmem obi so nkotu enti e ba mu a eye omumetu omutu e ba bo aye Here or Galamsey Santa Chimnov, but be a and yet on Bahadian into Copana Cabishi. Timmy Pacho, a Pessia Bisamo said, a yan and TSA, a Kutuasan in Potem. As a Galamsey to Galamsey, once and seven Druvonum na, a Pessia has said, I was so Mujitu, and I said, and was said or Mujitu. Yo, yes, right, I him for no. Near Mampany for a can be room. Yasanti achim no for Hano. Says I ain't to Galamsey crying so more than my papa. A wee boy. I just say an antique truck when see be no man sunny a conyon soon never con a lie bohono. Tis a cassie a Galamsey to move Yasanti mem hadia. Yasanti achim hadia MY. And see I him for nay and penny for now muka be woman. A sromo or muka be my head ye hear Galamsey or your brono so. Ewo ya sase so yempatam ha de asante achim no fudi yehia Galamsey wo baby a esre yempanifo no so monka bi mai na ensuo ye ho kire ya kwan ye nsuo nso ho asem odin pa ti se base Galamsey ne beka ho a ene afekra na yenya duane ni ensuo nto ne ma yedua ye kra ensuo nto enguso amwaye nti se Galamsey ne beka ho de a amwaye kra ti esre o ma monka bi mai Galamsey de yehia Mama said Obana can Galamsey ni dear. And yet, because Kura Galamsey was one. The band would be and Nubano Kuranoa. A drone one day a horror, a unity. Yana mad and Nubano Kuran ye. And we am Hakran and Hoodin. The Chuku Ecosin soon, Yagro, House of Papa, and Tracia, and a holding party Galamsey ni dear. I go ha. Santa Chimnov dear, can hear me because. Omuye so no han bi enso no firi hana atreko ho ne bi atreko no makọ no ha abefa nyina anti Galamsey no die ye hia o Galamsey o Santa Achimnov ba bia anye omba hade ne ntokopa na kabishi Santa Achim yo hwe ho na mi fire kutu ase amantina ye de okokofo empe Galamsey bia ho e bra bom ye empe Galamsey bia we ho kra because ho na mi fire mi nsuo se ya ho kakra bi na ho kwakonfo bebre ho omo mpere tumi bebre ho no nya de ombepene enti no e ma so na ma so chena dem wo ka nyina ani omo mpu Asante Achim yo so amantina kutu ase ye mpene okay Galamsey there be depend we ambaye no unze say first now amanfo Galamsey start ya che ma first omo tufa mo we amkata so ba say no mo sensu ese koko nze sa system no so ambe sensu ase koko no dia o man for dachi na muso nchiri man omunya sase bia na ediso o da say but some be ye no say there previous some ye no man am for too good no mount na there too good but we am keep asase no safe so but keep no safe there that one there no more secure land na man that nchiri man there but some be say so no there that one there man monte ase man be say so no koko yes dachi omu nchiri man omunya baby ni di Galamsey no there other two sides. It depends on Ben. Somebody ni na so am keep asase no nsuo na mamo de a. Say the Ben said yeah, fine. But somebody we no masade na achi mam nya nsuo kra no. Ene o masase am bedo so didi na masende that one there. Moment asese. Pacho Galamsey le yenya ntiase akutu ase ne mpotem on pese eba honum na ntiase cheda nya adwuma no. Wadwen hye de se eba eye ana se eba enye. Me de eba eye pa kire se omutu a eye obi kwoli a obeba dwuma beto samena na oba beto matiri bi so ati ase eno aso ombetu no maya sase ye na sase ye den ansai so ati ase se na mutu ye no obi abetu no obi so abetuo omo ya sase ye nti sase na ansai asase se ya kebi nya den emmem obi so nkotu enti eba mu a eye omumetu omutu eba bo aye ye to ade so obi ba kwoli won no so nya bia obeto me niam ni bia ye den ama me enti god no mutu eba bo pa sister mo mumetu omutu ebeboa namba cho free agugrom he mi fa agugrom ma mi free geso na mi bedwa wa ha so ati ase mi bada godu adwuma ya koso a obi kwa oba wa beto bibia ere ama me so ati ase godu ye na bo man Ghana ni ya godu ni to ebe de na yekum so ni amadidi Galamsey de beboa ye sister
na no press no mo start to go galamsey o nya ne enti wo ma me ka se obi nya galamsey tuo adenti omutu a ma ne be koso e market be ye de hwe e ba hwedwom ha tama go galamsey zo ho no obi kokolikoli obeto ade so ati ase enti mu wo mu nturi a ho nto ye kakla what you say no open so me na me press o give me more omu mtu ni more sabe pepe okay Aba pampa cho emmoa. adenti Asehye ne se me a me hu bi. We free asante a chempetensa. Mafum kwam. Na me asase ba kwa do ro akreda no. Omo tuo ro na aka pampa so kakra bi. Ma asase ma ho da ho no. Ada me ko fesa nkola bi kam no mo fa manim sei edi kan wa manim anka mo koto amrenim. Ensu atsam. Asase na sei. Omutu amna mo nkata so. No mo gya no ho ba mo na de yasensan abem. So wa mama anya kwa me o menkrata. Ahen no odi asase ne so no wa mama ye. Enti wo pa wo mpo ma ye. Na yes wa anyi sika no kwa so mo sisiu. Omu konso sister. Oho ana company we aba wo kwa kan wase no mo di kan ba na kire se amna nipa me ensa na abasase ne so. Asase na sa udwa hwe wo so nye yi. Ndi galamse ndi ko nyame nsom den de science ase. Ye nchima so behuna mane. Ensu kasi eda hwa ewie sisi mu akwa timi sensuo no mu a ha ti mani ti se dudo. Sister no kwa fomo ma ensuo na ho. Ensuo na ho, so ni nyina sen. Ensuo na ho. Ensuo na fa na kwa akọ, ensuo na ho. Enti galamse no mutunu afumu ho no a. Omo sensuo no sa sen de ko nyame ni. Ka ba ti me brother anka ba boy enyina na enchima nyina. Manu asem. enti dia omo pese ebe kutu ase ne important no omo nya age Omo mpre mane ma ho ma me. So omo mpre mane ba ha omo besu. Omo do man de ye be kata so ye wi a. Sanka na wo pe o. Kube na wo pe o, emme na wo pe ye be dua. Eba na ye be twa koto ane ye ne wacha. Omo bo omo nte da. Sa na mka kire me. Omo ni hu bi kra. Enti omo ma sa galamse ne mma kutu ase won ne mane ma kisa. na se omo di bia di Papa ntina me se enye no. Me mpass me kan ye se. Me se enye. Ni amasa asem do so ise na asasa ka fia de se you know ubra intem ha. Omo akata so. Omo ho anu eyaba. Wo ho anu eyaba. Company eyaba san. Omo di ka ba na kye. Ene ye kra ye bi. Taz ko mo san fa ma bi. Sase no masa ho sase ni. Ye me yakwa ni nsu a o kwai so to piota so akọ. Kwale mu no ho akọ akoso. Ye so to piota so akọ no nya nsu. Emwa because epinifo no obi anfa ho. Won se omo hia adwuma hu mabru no. Nti esi anu a adwuma no ema no. Den we bia obese we omo ye. Esi anu e bia eba obi ebi hu ho. Obi ewu a e bia asemesi. Esi ya nso a obo na omo atuka na omo ko nti ma se enye omo hia adwuma ka se won mu si adwuma no omo nye na bi omo ni nye but we na eba na nye emo ekra emo ebo obu ama akomu a oboko akowu ba ma se enye masa enye because Ghana na obi afo obi emo obi enti sa I gamse no mbe no emo aye mo de musi adwuma na omo nye gamse ehu won se we oba agwa ebi nya agwa ba ehu ehia adwuma de ba obi ebi na gamse de ara mo sada na da bi aban misrew aya adwuma we emo misrew mo de musi dana omo nya adwuma factory no usi a obi nya adwuma ye tien me ka mo kwa na omo nya ntum mo pam mo kra masa daddy mpacho ne fro se your friend Mr. Siat Kusi Amwako. okay me pacho wo yeso Kesami TV na ene no ye nam je amanfo adwenkyere afa nsemfo abaako mienu bi ho na yenya ne ntiye se akutu ase ne important ase omo pese galamse ba obanti ase no enhyeda NCP ena yeje amanfo adwenkyere afa ho se galamse na ebe akutu ase ne important ho no ma ebe boa ana se emboa Yo de di kai me da mo ase nyame enhyira mo se mo bi e quiet se de amame well say me wadwenkyere kakra me kyira fa galamse e ba kromu a e two option de di kai no e boa ma me fan say mabunu a wo mo ho a wo mu ni adwuma na the most one important here me feel say emwa community no because if a mantra my
area me who say be 90% a farming community. Make us say crowd me and make us say ekutu ase ye land kese ho ya ye koko. Ye hwe nsuo no a eda ho a ye twa nsuo de ko ye fu bi mu. E ho crowd wo hwe da na afo a e ko south no a. Galamsey nko a kakakra na dru saa bia ene aban de e ba se won beto aso ho no. One disadvantage you say emwa community no. Because Galamsey eba ukromo a first essay asase ebi buso ensuo a community no enom no eno so ese no meka ye koko fo ese aban enam akufu ado tap atukoko mo bisi NDC government so Galamsey eba sa community no a ebe destroy koko na say farming community na wo nyina ebe drum mebi kura na aduane awudi kura na ho ayede finally no kura no esa de yade yede eba ize yehwe yade ahodo a ekoso ni ade nyina no a one time bi me ko takwa efa takwa elia ho be fa takwa de be fa meblada oye omanhe ewo heman na me ko me hwe pra no ho ni ade a se de Galamsey asai suo no amaje se kura yare a ekoso ho no enti ni tie wo mo me kan tie wa ne se Galamsey de eba oman mu a e two wash sika bakro no mu nanso no sika no a wobenya no ilo ni ade a wobeto e wo widie mu more than the demand no enti menko amadwen de the thing say the community no a better for up to top population no and support no among of them me so men support because ekutu ase asna for ya sase wo ho enti menko of asiate de many youth no e ya adwen say more community no because aban no de ba na say the wodo de adwuma no ba no ona egeni bebre ye youth no na community no ayo hore de percentage say na ye ka wo man no na say na ye share no wo koko na obo de na obanchi kakra do ya be benefit no wabusua enti madwen de menko amadwen de e moa wo man no me da wo ase me da